Aima. Gitu. Kamu punya mau musuh viewers. Jelasan awal. Seperti Aima. Aku si Aima. Rasanya may layul. May Allah. Basa. May deh mah pengen ko magbabaw ka. Nasi tiyo. Pilih. Ayo. Allah dia sama Aima. Aima. Oke, Migay. Dicil dengar aja teh. May udah bukit. Pilih ka may ulog. Adi boleh. Sudah nama. Mete kau nih. Bikin semua. Ya sama lagi. Ay, ba't yan sa Bulit. Gawasan na kayo na Yapunan, manawasan. Yapunan? Hindi na may saksak. Apa tinggal ko? May demo. Wida ka na kabusin. Medan, nasa. Karena aku na wida ka na kalah. Makanya memang makasakan sebuah. Magpapakai dito, napunin lang. Makanya 5. Kata. Artinya. Pisoy. Bila ka ke pa man mapading na ke gitu. Masa lumumbu. Orang yang aku lagi mana kah? Ani ma, mali tarin ni wano. Oke. Alika. Balak ka. Balak ka man ro. Hei. Mesti ke rumah. Oke. Jadi ku mampu di Yo ke tidak. Kenapa anu ang kadirimu ku pamodu sana tuju dua pengijar seperti anak di suraan yaikan Antai. Di atas lo beri suku yang anu butai. Sera ko pikira kita pula purna kasih miki ini duka sumali Singa ka no mga abis. Nama aku sesama ini nama randu kayu Ana, di kau pergi lain-lain yang mana ni? bilang kuwawi mga buyan anakku Ikaw rin na nanti lalag-lalag. Sama makalibel naman. Yan ako telepon ni Mak. Ino nga kalakat.
Bila na, keparingan sama Sudi. Ano ang poro? Ano ang poro kaya gila-gila? Lakukan sakwa ambil. Yun ko na ro. Panang pinagyan na atenya. Gawagi ko. Princess.
Ayan natin ang mamu. Naman, didita ko na lang para tala. Hmm? Para tala. So, Apa? ada mo na po. Ha? Para Eh, niya, tiang-tiang sakit.